ejiwe anaghị agba pípẹ́ ní ọ do abọ̀tá kaka sọ ìyá péré pọ́n fẹ́ ní ṣe adé agba pípẹ́ ní amúdàbọ̀ tó jí ọ Jésù ló dìde síwẹ̀ ló gbèdín ẹ̀ka do agbanuwe sọ̀mọ́ Jésù ló agbande sí abọ̀tá nuwẹ̀ dín báàrò jíròkókò jẹ́wẹ̀ kpọ́bọ̀dọ̀ ra santa èyí wọ́n mímẹ́ ànáxó dẹ̀ bàkúrúnà ṣe dẹ̀ bẹ́tùwé ìnáhà nùdò dẹ́ran sí wò mamẹ́. Dans Somme 81, verset 7. Nde agban pípẹ́ sí àbọ̀túwé ta bọ́ alọ́túwé gọ́sí hasun pípẹ́ ọ̀hún àmì nùkọ́tì kanú èbíwẹ́ à akọ gbọ́jọ́ bíwẹ́ à akọ hu bíwẹ́ à kàbí akọmúra ndébùkú sọ̀rọ̀ yìí nú èmi wẹ́ kàbí èkótó tàgbánú kéka bọ̀ àgbọ̀ pẹ́wẹ́ à ndọ́ ẹgbẹ̀dín wọ́n dàgbére tìǹ wẹ̀ Jésù agban pípẹ́ ndé sí àbọ̀tánu wẹ̀ dọ́ àmì lọ́ fídébù dé adé ọ́. Maou miton, maou de do vode we, etun azaton leblo, etun, wenu enuti kanwe etun, lobona wa logonwe. Ndo Jésus da agban pípẹ́ de si abotanu we, agban pípẹ́ de bu le te gbere mi kuna gosin o, kabe agban pípẹ́ de bu gbeto sodo ditwe, ba e gbere mi kuna gosin o, Jésus do di de we si we do wule wi gege lobona kule we gan lobona zewe drokoko, fi de bu de ade do ami. E ndo mezi agban da abotanu we wa inu an, me ndo konkolon alopade bu wa inu an. Atino Jésus déjà on connaît on connaît la situation d'agba le beaucoup grand ben sin dredo ndebu wa e ba si me da agban zron si abotanu we din dans de Jésus sin comme ako wazo kaka lo bo wazo ku gangan me ado na wazo na o ba mo sin da gbede a amo résultat da gbede me a amo egbedin mawu to bi blower ba nu debu de awa anamo sin da gbede me be si egbe anana sisen da ma do nu ku ton pon gbede a da ma mo pon gbede si ko na ko be azo a ni monue le Jésus Christ sin comme do ami do fi de bu de ade o bo ana bewe zundo nu ko yi to me bo ina mo se nu ko lo na do fita agbon idon ba ndo gigo ma uton e zen de bu de gbeto yan le ko soda ido ta to me lo mo ze bulu gbezan to na o kon do zen di je wa san din do be pa el bi gba han ya wa do Jésus Christ sin comme bo ndo be siegbe alotole asana bla edo wua ina wazo lo ba na mo tembo gboja do gbezan to me do Jésus Christ sin comme ami alotole sona jeta gba ya gbede ya be siegbe do Jésus Christ sin comme ndo zen ko gbigba bo akomo kan tuntun onu kon iko benue ndo egbedion ganto ho ba gban pipe ko jai ba ko vodo gbezan to me wona mi no adinu da ho le nkoton bo mo no agban pípẹ́ do gbezan mi tun je ko jayo wona mi do commentaire me lo partager ha me ayin wana le bo abone wade nu siano no e hon gbe tegbe o anama ora santa si le ho lo do gbezan to me do Jésus Christ comme yi bo le ko apoku ni depo ami